ibihumbi 325 ku cyumweru niyo ya mali yahawe 325 y'ipaundi by'amayero. So ikintu gihari aramupapa wo murasta umuntu buriya hari abagiye mu muhango nubwo ya mali yarari ariko turabamenyesha ko nta foto ye muri bubone asinye ko ari hafi 15 miliyoni y'amayero ku mwaka. Urumva umuntu wanegosiye icyo kintu ni super agent we super agent abijyamo arabikemura byose tereka hariya long term irahari ariko no muhungu ifoto yizagaragara niyuzuza iyo myaka 18. nabonye avuga ko bizategereza ko na grammaire wazabari nyogokuru we n'uyo ubwo byara papa byarase intwara bukazi urumva bizahurana niyo myaka yuzuye na grammaire wahari muri presence y'abakuru birumvikana ko amasezerano aba yayemeye icyo abasabwa nawe no kuvuga ati yego urumva ariko hariya uburaburetse kenshi mbiri so ku muntu udafite 18 naga yasinyira kugeza ubu ngubu rero ni yasimbutse kera ko yasinyira Mendes papa we mama we bafite ibyo basinyeho ariko we hagomba gusinya bazaba bahategura. Iyo ni victoire kuri Barcelona ibitse umukinnyi wayo mwiza cyane ariko ubwo urumva ko aje mu cyo bita ngo ni nk'aba numero ya kabiri mu bahembwa neza hariya kuko abambere bari muri za 400 n'ibindi. Icyo ni kimwe. Lamine Yamal akaba yamenyesheje ubuyobozi bwa FC Barcelona ikintu kimwe yaje abizi yamaze kumva ko ngo bashaka kumuha numero 10 arababwira ati sinifuza ko muvuga icyo kintu kano kanya mubanze mureke mugenzi wanjye akaba inshuti yanjye banza nagende mu byo musoramo nk'amatangazo mu byihorere mu cyubahiro mugomba fati kweri abanza agende ni inshuti yanjye sinifuza ko bibera mu maso ye akiraha niwe babyinana muri vestiaire ati rero namara kugenda kamwe numero ihari bizaba biza nyuma ariko nge numero yanjye ni 19 yego ubundi agomba gusaba n'urushya boss urumva ni yes na boss yarutanze so ibyo nibyo biri muri Barcelona ngira ngo biraza bicomekana na ya nama y'umu agent wa ntuza wa Rashford urumva bakubitanye bakorana inama na Deco directeur hariya ubutumwa bwa Rashford yari yatumye umu agent we buri simple nta yindi kipe nshaka gukinira FC Barcelona mfite ama offre yatandukanye ndetse na equipe ya Aston Villa yongeye ejo bundi gutera intambwe imubwira iti twe turi tayari ariko udufashije ukagabanyaho kubyo ahembwa kuko bifuza kumufata nk'umusimbura byibuze wa ntuza wa ni Dusane wagiye urumva ariko none ikisu Duran igisurinye kirimo igisurinye gikomeye kirimo nuko ngo umwagent wa Rashford yabwiye Deco ati umukiriya wanjye ari tayari sibyo kumanura kuri salary itatuma mugongwa na FFP nako yantuza ya financial fair play FFP tirana batungura tiye cyane ubwo bivuze ko kumanuka kwa salary ye birorohereza na United mu buryo bukomeye erega burya kipe terekaho n'igiciro kubera ko ibyikubona inagutanzeho cyangwa n'ibiki byose so nyuma yaho yatanze ubwo butumwa bwe habwakira ariko buriya muri Barcelona numero ya mbere bifuzaga kwataka yari Luis Diaz bikoza kwa Liverpool yababwira iti niba mwumva mwaza muri kano kaziga ntacyo bitwaye ariko ubwo ntago muri butuganirize mudahereye muri miliyoni 70 z'amapaundi basubira inyuma abadirecteur baravuga bati mwabantu mwe tugiye kwisirahira undi muriro kuko registration hano irimo iratugora kuzana undi muntu nibishaya so biba ngombwa ko abadirecteur bajye gukonsulta nde hanze umutoza batu umuntu witwa Rashford umuntu uti
Hansi Flick yarababwiye ati ngewe paraporo y'ibyo mumazemo igihe numva n'ibiki ndabona ibintu bibiri. icya mbere sibyo ndashaka arahura n'umukinnyi nifuza kuko ndashaka directness sibyo umuntu uri direct umuntu ufite pace. icya gatatu nkeneye umuntu ukina versatility kuko ashobora kumbera na nomero 9 wundi. Cyo ni kimwe iyo profile arayifite. Yego kumbera nomero 9 umuvuduko we sibyo ndetse n'uwo ruhande twari dukeneye uwo mukinnyi. Cyo ni kimwe atariko ngewe bwana directeur nkubwije ukuri nge nakunze umutima we. Burya twabatozi y'ubona umuntu yambaye umutima gukunda urumva biraryoha cyane kurusha uko wagura umukinnyi kubera ko ari amafaranga amuzanye cyane cyane ko turi muri iyo situation. Bakene nko kuvuga ati uzo umukinnyi ufana iyo kipe ati rero biragoye ntago bikunda kuboneka muri Romizi. Ego muri iyi myaka biragoye. None ariko basanga muri Yangere zombi Luis Diaz na nuno mwongereza approche ya ntuza irimo iraborohereza ya Rashford. Umuhungu nawe rero nta no kuzuyaza kugeza ubu no kuri page ya Instagram amaze gufollowinga kimwe cya kabiri cy'abakinnyi ba Barcelona na equipe. Biba byaharangira ko afite courage yo kujyayo. Urabyumva mu rugo ku buryo yemera kugabanya imishahara ku buryo n'ababiri hafi baravuga ko ngo ibihumbi 250 ari tayari kuva kuri 350 ku buryo bitereka position Barcelona ivuga ngo noneho ntago tukugura ni loan with an option to buy. Icyo gihe obligation to buy urumva cyangwa option ubwo baraza kubiganiraho na ntuza na Manchester barebe kuko na United mu byo yifuza mu by'ukuri ntugire ngo ni ziriya miliyoni 40. No uriya ni academy graduate bivuze ko kumukura ku bitabo byanyu na amafaranga umutifying ukayajyana muri FFP mu Bwongereza Premier League bakayaha indi Valeri amplisi nura mushahara kugaruka. Nibyo tuvuga cyane umushahara. So nuko nguko birimo Barcelona icyumvirizo iratanga ngaheyo mu gukora iki mu gihe habaye obligation par exemple nta kintu kuko yo ntirajya kuganira na United yabanje kumva koro y'umukinnyi cyane cyane kari muri position imwemerera kudesida aho nge mbivuga ngo ni win-win situation cyane win-win situation kubera ko deja Manchester United biragaragara ko uyu mukinnyi ntago umutima we wo kugaruka hariya uhari. Yewe kuri Ruben Amorim nawe si umukinnyi akeneye. Ni United igize amahirwe ikikora kuri uyu mukinnyi byaba byiza. Naho kuri FC Barcelona yungutse umukinnyi par rapport à profil umutoza yifuza. Ariko nanone uyu nguyu nawe kuko yifuza guhindura muri carrière akajya mu ikipe kina Ligue des Champions ikipe ifite izina au niveau international nawe ni byiza kuri we. So uyu nguyu ngira ngo yafashe FC Barcelona cyane. Yaba ari additional value ikomeye muri squad ya. Ubona afite ubushake kandi talent uyu musore ntawe wayishidikanya akazatsindere yari niko nzamwene. Niho abantu ni apt kuri we kuzamura urwego gutala uyu no musore arayifite. Amakipe ari muri cyo bita UEFA Nations League araza kujya gukina UEFA Nations League demi finale n'amafinali. Le 3 na le 4. Uziko abadage bazakina na Portugal n'abadage barimo. Match zikomeye. Uno munsi nibwo abo bakinnyi ba reporting mu makampu. Now umukinnyi witwa Wilts yifuje kujya muri kampu y'abadage gahunda zizarangiye na Liverpool. Usibye abakiri muri nation muri aba Inter na PSG baboneka. Ariko akantu haracyarimo akantu ko kutumvikana hagati ya Leverkusen na equipe ya Liverpool. Karagenda gute? Bidi ya mbere Liverpool yakoze ya miliyoni 86 z'amapaundi ishaka gukora add-ons ngo bigwe muri miliyoni 100. Bayisubizayo birukanka bati ibyo ntawo bihuriye n'imibare dukeneye nubwo umukinnyi yabahisemo bya add-ons yabajemo frame. Bo barababwira bati ntacyo bitwaye mwebwe icyo muri bukore sibyo etse gato mwebwe kuri miliyoni 86 mwari muduhaye murongeraho 20 zibe 106 none mutubwire add-ons barakurwana ku mbumbe kuri wese ubyumva byafrenye byose ubu
bategereje umupira wasubiye kwa Liverpool, bategereje icyo Liverpool igarukana. amafaranga ni menshi. Ubyumve neza, Liverpool yatanze 86 million pounds ishaka gukora add-ons za 14. Urumva bariya bata mwebwe mwongereho 20 bibe 106 none umuzongero 14 add-ons. Liverpool niratanga imbumbe mu buzima bwayo, irabivamo gutanga imbumbe. aho si kunaniza ayo total cyangwa 150 ariko ntabwo bashaka kujya munsi ya miliyoni 120 ku mukino. Iyo ndeba sponsora y'imyaka 24 Makaristeri muri ya Mediane, Gravenberch muri ya Mediane, bakiri bato wayatanga. Liverpool atanga imbumbe. Ubwo rero naho jongeriri, ariko iragaragara ko iramushaka. Ese nindundi watanga imbumbe aho na Bale ntiyatanga imbumbe, none na Real ntiyatanga imbumbe. Uyu musore ko bivuga ko na Real ngo kuri murakurikirana ni situation ye cyane. Real impamvu biri bugorane ntago yajya muri ibyo, ifite amadepartema ishaka kubaka. Umutoza yabaye nk'ushushanya imikinishirize ye, ababwira ko yifuza kwibanda ku bapistobe. Yabonye Trent imbere, sibyo? Reka Casares nawe bamwinjize, ariko noneho niba yazanye Hodgson ukina nuriya munyaserero ni w'umudage Mabuye, urumva, ukongera Asensio hano niyo truwa y'inyuma ye, urumva, aba wing back nabo, sibyo? Akigirira abakinnyi batatu hagati ariwe Chouameni, Valverde na Jude Bellingham, urumva, imbere agakoresha Vini na Mbappe, kuko kuri we gahunda ashaka gukina hariya ni 3-4-3 nako 3-5-2 cyane. Urumva gusa biragaragara ko no musore Virts utamutsinda byinshi, ariko abadage barahenda. Muri Bukakai ajya kwa Mambara amafaranga batanze, nako ajya muri Chelsea, ava muri Chelsea aho cyagiye imibare yari hejuru, kandi Chelsea yagiye yaraguraga. abadage formation yabo barayikwishyuza, aka amafaranga 150 barayikwishyuza kuko urari umuntu muri Buka banuze ku mumiriye dote wowe tabasanche kuva muri Dortmund. Ariko uyu musore ni yego Fagitire y'abadage iwanyu murahenda David. Abadage ugomba kurekura furusi yagije. Ikibazo rero Liverpool kibaza irakoreye amafaranga, ariko mwakoze nta yatanze usibye uyu nguyu muhungu wa Kieza winjiyemo hari yabiyatanze yose miliyoni yakoreye menshi, ariko imbumbe imbumbe ni menshi. Nigaragara ko uyu mwana rero ku isoko zakomeza ko baguze nundi baguze bagomba kugura Flip, bamutanzeho furusi, bagomba kugira umwataka. Kereka Liverpool yabashije gusohora Nuneze ni uvugwa kugenda. Nuneze wamuguze menshi, amubona manga. Kigaragara nuko kigaragara ko agomba kugenda Nuneze, Liverpool ikagira icyo ibonamo. Ubwo kuri uyu musore Wirtz bakaba babona icyo binjizamo. Reka tujye muri Arsenal mu buryo burambuye. Ekipe ya Arsenal rero kugira ngo ekipe ya Arsenal ku munsi w'ejo za BBC za confirmé medical test za Zubimendi, Thomas Partey, Zubimendi kuva muri Sociedad, ariko mu minsi ishize habayemo akantu gato k'akadelay. El Diario yo muri Espagne yatangaje ko kuwa gatatu ku munsi w'ejo, mbere yuko umukinnyi asa nk'ubabwira ati biragoye, Real Madrid yari yitambitse. Real Madrid yabwiye abarepresenta ba Zubimendi bati urabona imikorere ya La Liga ukuntu iteye ku mukinnyi wabo ku mategeko bafite shehe, ni nka ya style Arsenal yakoresheje kuri Partey muri Atletico. Amategeko ya La Liga avuga ko si ngombwa ko ekipe ijya kunegosiya n'iyindi mu gihe umukinnyi afite release clause. Abarepresenta bo mukinnyi baza kuri office ya La Liga bakerekana gusa payoma bakoze. Byarabaye no kuri Neymar, urabyumva? Neymar na PSG. Icyo gihe twe dutanga impapuro, si ngombwa ko tubaza club ibiri muri release clause. Ako sinzi mubyumvishije.
numva ngo iyo ufite release clause urabona mu Bwongereza abantu bashobora kunegosiya release clause nka bimwe Manchester yakoze nande na Wolves turabyishyura inshuro 3 bariya muri La Liga iha uburenganzira ekipe ishaka umukinnyi ufite release clause kutirirwa ajya no gusuhuza hakuye umukinnyi Thomas Pati bise bishira furusa akanya nabibonye kuri ya Marika ko turavuga basashize ko Emilia umiliyaridi w'amayero ngo abasaudi ngo ntibazi kuri mukata umeme Arsenal nigize kandagirayo yoroje 45 bapfa kuyabona kuri konti aba represent w'umukinnyi baterura cya gipapuro cyerekana ubwishyu bakakijyana kuri office za La Liga dati twe twishyuye no mukinnyi iri ya La Liga ikikora yinforme equipe transferi twayitanze twebwe umukinnyi su wawe Neymar nuko byaje abarabu bamuhaye sheke miliyoni 222 bari 3 ntago birirwa baganira na Barcelona ariko zahombeye now iyo gomba nibindi Real Madrid byinjiramo irazireba abarepresenta bazubimendi irababwira iti twe nka Real Madrid uwo mukinnyi afite release clause ya miliyoni 60 z'amayero twebwe turashaka kubaha miliyoni 75 z'amayero ariko mugende mu negosiye na Real Sociedad muyibwire ko tuyishyura mu bice 3 bivuze ko mu divize 3 tuyabahe kuko ntago twaterura 60 n'izindi kano kanya tuzibaye ariko twagenda twishyura mu bice tubihindure 3 none turenze kuri ya release clause akore yari kubanza yakennye urumva tajyaye gukora gutya so aba represent icyo bakoze burya ni nka offre counter offer umwavo kuguhagarariye yo mugenzi we mubura navuze ati genda umubwira ibi ufite inshingano zo kumubwira aragiye amenyesheje Real Sociedad isubiza aba represent ati rero ibi biragarukira none ku mukinnyi twebwe nka Real Sociedad yari ifite uburenganzira bushobora kuvuga bati turungukirahe ariko Real Sociedad yubashye amasezerano yarasinywe oya yubashye ibyo Zubimendi yabakoreye sezishize yemera gusigara cyagifuzwa na Liverpool meshi ishize iterura umupira utereka mu biganza bya Zubimendi ziti hitam twahariho hose turabona amafaranga ko David mu mategeko Zubimendi amenyesha aba representa bati no namaze kumvikana na Arsenal mu kwa mbere David mu mategeko Zubimendi ufite iyo kontra ya miliyoni wavuze umutima we uri muri Arsenal mu mategeko Sociedad ifite ingufu zo guhindura iyo kontra buriya attention yego cyandi yavuze attention transfer yose aho ivikagera igirwamo uruhare yaba ari ikipe n'umukinnyi mugiraho mwicara mugahurira nta muntu wenyine ufite ijambo so kubwizo mpamvu ariko hari ikipe gusigira kimwe nuko umukinnyi asigira ikipe yego so arababwira ati oya ndi umugabo w'ijambo ryanjye Arsenal burya nuko mutabizi nayemereye mu kwa mbere ko nzajya kubakinira n'ukuri ahubwo credit kuri Sociedad yenuye bati natanga birangira Arsenal ya Berta kubera ko abakorera muri kare agace kamenyereye yari yamenya ayo makuru kontra yarayibonye arakurikirana yumva go ahead yandi ya Zubimendi niko gutanga raporo baterekaho n'umunsi wa medical niyo mpamvu eje ibinyamakuru byanditse bati medical miliyoni 51 uwo tumuveho aho ngaho tuganirije neza Arsenal yubatse mu kiraho yaba ari credit komeye ntabwo nyuzwe neza ngibyo we kwiyubaka ni ntabwo nyuzwe neza kubera ko priorite kadukomeza ariko se wateze amatwi amakuru ya Arsenal oya nimo kutuganiriza neza now muri kino cyumweru ino weekend harakorwa inama mbere yo kujya mu biruhuko ya Berta Arteta na Kroenke Josh fils wa boss ibyo bifuza kuganira harimo n'utudetaye duto direct technique atarimo kumvikana n'umutoza ariko bigomba kuganirirwa imbere ya boss noneho siri tukuri ka kantu kumwataka
ariyo mpamvu ubona byananiwe gucayuka muri ino minsi bagiye kubicoca bafata umwanzuro. Murabizi ko Gyökeres ategereje icyo abwirwa biri mu maboko ya Arsenal. Murabizi ko Zesco nawe yasezeye Leipzig ntabwo izakina n'imikino y'Iburayi. Bose amafaranga yenda kungana. Urabyumva? Zesco ari hejuru gatoya kubera niki nicyo bita ngo ni age advantage. Ikibazo kikaba kiri he? Noneho rero ibyo byo barabiganira bifata icyemezo ariko umwe muri abo batakarajya kwa Arsenal. Ariko noneho mu biganiro byitezwe kuganirwaho n'abo bagabo batatu bikubiye muri ubu buryo. Tibyo Arsenal igiye kuganira ku kibazo cy'umuzamu wundi cyane cyane ko umuzamu wa kabiri Neto ari busubire muri Bournemouth yari intizanye. Bashatse uwo bita Garcia wa Real wa Espanyol arabangira ababwira ko uwo ni grand frère we kandi nawe arashaka ikipe ajya kubanzamo. Ntabwo naza kwicara nk'umuzamu wa kabiri. Ahubwo nabonye ko ujya Garcia wa Espanyol Barcelone isa nuko bamaze kumvikana ariko Barcelone igifise Ter Stegen na bavuga yuko bamugura bakamutiza umwaka Sesni yagenda gaca nawe yinjira muri ntago arabemerera rero kubera ko ari ikipe mukeba ngo Barcelone yayijyamo ari option ya nyuma. Ari abantu baturanye ijyo bareka arifuza Premier League ariko noneho muri Arsenal urumva ko iki cyambere cyabataka baraza kumvikana umwe muri abo name ari ikindi koko. Noneho ikindi nari mbabwiye ku kijyanye n'umuzamu bagomba gushaka umuzamu icyo baraza kukiganira. Inama yabo igomba kwiga ku kintu kindi gikomeye ku bakinnyi bo ku mpande. Hari akantu kitwa ko entourage ya Rodrigo iramutse yumvije ko Arsenal iri seriye bajya mu biganiro. Urumva? Ariko Arsenal yo ikavuga ituno umuntu ibinahembwa muri Real dusanzwe dufite ba Martinelli nabo batutworoheye no dufite option zinde ebyiri. Arsenal ku rutonde rw'abawinga yateretseho umukinnyi wa Brighton witwa Mitoma. Je préfère Mitoma. Baterekaho n'umu Nigeria witwa Lukman kuva muri Atalanta. Umwe abo babiri kuko nawe ntishimye hari. Rodrigo nago umukinnyi w'Rwanda. Arsenal iragenda iganira ifite gahunda yo kuganira kuri kapiteni wabo batewe impungenge na meforume yagaragaje bitewe n'imikino myinshi n'imvune yaberetse byabateye makoba ko gutangira gutekereza. Ari nayo mpamvu kano kanya harimo umukinnyi bifuza ko yaba ari tayari guhabwa umwanya ushoboka ngo barifuza kubiganiriza Arteta umuntu witwa Nwaneri mu kibuga cyinshi sibyo. Hakabaho n'umwana windi witwa Dawson. Arsenal yabaye nk'ihumuriza yashakaga gufata umurongo nk'abandi bana sibyo wo kureba handi yazajya kwikinira mu bintu Arteta bamufitiye mu magambo manini byo kumuganiriza nuko muri academy harimo umwuka mubi w'abana batabona inzira bazamura agomba kuyigaragaza kuko barimo kubacika aho ngaho hari abantu bitwa uyu wagiye muri Framuninde numero 10 umukinnyi mwiza wabuze chance ariko uwo mukinnyi wamutije muri Premier byaba byiza amonavi ariko Nwaneri yaba doublure mwiza nka Mwaneri kuko nko mu ntangiro zinasezishize uburyo byari bitangiye kubara ariko umwaka yasubiye inyuma cyane. Urebeye hamwe rero kano kanya ibyo ni bimwe mu bikubiye mu nama bagomba kuganiraho bafata ibyemezo batarajye mu biruhuko no mu zindi vacances zabo. Tano wa membre nibyo ariko komeye nibyo ariko yakoze cyane abaye bakabiri imyaka myinshi Shanti kuri Arsenal Zubimendi n'umukinnyi washira muri squad cyane cyane ko ufite mukata umeme ariko attaque hariya Arsenal ikeneye babiri kubera ko nta nubwo ndimo mbona Gabriel Jesus kwa mutekereza. Gabriel Jesus wamunzwe cyane n'ikibazo cy'imvune cyangwa se bakareba umuntu muri academy bazamura umwataka niba hari Prince umwataka wundi wagurwa. Hari wari uhari ariko nawe nigeze amugira icyizere no sezo umwana gutya wo mwirabura kuri Arteta yaguye nama rero abafana Barcelona no kwitegereza amatsiko menshi aravamo iki
ikibazo kiri hariya hari n'inkuru yazamutse cyane y'umuzamu witwa Anatoly Trubin numero ya mbere ya Ukraine numero ya mbere ya Benfica ni umuzamu ekipe ya Manchester United mu ibanga yari yaramaze kwidentifia nk'umuntu ugomba kuza gusimbura Andre Onana. Ikibazo cyavutse nawe nk'umuntu waryohewe na Champions League urumva birimo kumugora kuza abona option ya Champions League, ariko none ibyo byose byenyegejwe na City yinjiye. City kumugaragarira ashaka umusimbura wa Ederson, kuko Ederson arasa nkaho abasaba ati no Messi ego kandi barimo kubyumva. So kano kanya amakuru avuga ko neza Trubin ategereje kureba niba umutoza mukuru Pep atanga go ahead miliyoni 40 z'amapaundi yakwigira muri City United kabihombeyemo. United ku rutonde umusimbura w'umudage ukuze yego oya ntago yajyana. United ku rutonde ku bazamu ikaba yifuza uwo bita Umusavic, uramuzi, Milosevic wa ekipe ya Torino, akaba afite musaza nako murumuna we ukinira ekipe ya Lazio uyikinira ariko ngira ngo yagiye muri Furusi, akina mu kipe ya yambara ubururu, anatsinda ibitego byinshi, ifite abafana benshi. Yego urumva Sidi ku buryo uwo yigeze kuza mu gihe cya Alex Ferguson muri test mu bana bagomba gusigara hariya yimwa work permit asubirayo, ariko kuri ino nshuro ashobora kuba ari we ubu ngubu uje hejuru gatoya. Namukuru yigeze gushakwa na United. Yego ukina hagati. Yego namukuru yigeze gushakwa na United. Garcia ari ku rutonde rw'abo bazamu uyu twavugaga. Uwanyuma akaba ejo bundi Jarike yamukomozeho niba ari Vaspen wa mubirigi ukinira niba ari Brige niba ari iyi ekipe, hari umuzamu mwiza ubu ngubu numero ya mbere muri Jupiler Liga yanatwaye igihembo cy'umuzamu mwiza, sigaye ahamagara muri ekipe nationale nyuma y'abaturu. So yakinyegiye kurutwa batari bamuhamagara. No ariko niba ari Wisi ubu ngubu Sero Garcia utoza babiri wa mbere ni kurutwa wa kabiri ni uyu muzamu wa Nottingham Forest. Nawe so abo nabazamu ni igicu ubona ko United irashaka, ariko ngo City yo birasa nkaho n'umukinnyi Ederson yababwiye ko byaba byiza amazimisi nasazishize ajya kurangira rero yavuze ko ashobora kwigira nko muri Furusi. No urabona nawe ntago akiri wa muzamu uri kuri top ntago akoze saison nziza ari image ya equipe yose. Iki kigabo rero ariko nebyiri zisaga kurinde uyu nguyu nimwe nanuze ariko Manchester United ntago yagera kuri resultat ifite Onana wenyine hari. Oya ikintu cy'umuzamu cyo n'itegeko uriya mutoza agomba kongera mu ndi muzamu kabisa. Nabwo nuko akimara gusinya amasezerano Onana, ariko Onana ari mu mwaka wa nyuma sinzi ko yabona indi kontra cyane ngibyo rero ubwo muri